District Collector-in Krishi Vigyan Kendra KVK Kolasib chhungah mimal kutthlak phal lohna stay order at chhuah hnenah ṭhenkhatin kut an lohna hei vang hian KVK Kolasib District Police hnenah complaint siamin mihring man hrih mahse chhuizui me kani Vawiin chundar sompani kan Kolasib District Information and Public Relation Officer Lalhruaitluanga Vawiin DIPRO Office-ah DIPRO Office staff le Kolasib District MJA member te chuan Kumthar idnan na hun an mang Lalhruaitluanga to MLA pularin sang ralte in abial chung afangkwal mek Clear to te chibe ule siram nga ki kania CHANCHIN THAR ngai thlak chhun zomang District Collector-in Krishi Vigyan Kendra KVK Kolasib chhungah mimal kutthlak phal lohna stay order at chhuah hnenah ṭhenkhatin kut an lohna hei vang hian KVK Kolasib District Police hnenah complaint siamin mihring man hrih mahse an chhuizui me kani Tudun danin tunkar kalta January ninga zirtobni khan KVK ramah hian mi panga vel chuan kut an lohna thar lea kut lohna tu te hian atul ani chuan chemkengin an ram nia an chal veng tura tho an shedon lo thu KVK thok tu te hi an lo shilani KVK how to te chuan Kolasib police station a FIR an thelut ngala FIR an thelu la hian mi panga velin kut an lohna ka mahse police te an thlen hian mi pakhat chau alo to ani police te po in an FIR hi register ngal me lawin an thlen laya lo chun hi thu an zo fi hnuah thil dan chhuizui masak phot an tum ni in an soyani heti lai hian kut lohna tu te hian veng thar VC te hnenah mala ni in an in soya VC te chu enroll na an nei lo thu soyin hemi chungchang hi sitting an soi ho thwai an tum mek bok ani KVK Kolasib chungchang a hian sarkar tam masa hun lai khan Revenue Department chuan in mun nei lo tan rampek ani hnenah General Administration Department a lekha an thona amero chu tun thlengin GAD atangin phalna hi hmual ani lo ram the tum ani tirlai nikum July thla khan Kolasib CHANCHIN THAR chu amuna kalin thelom dan an lo en fia to a tu te hmalak nge ti le engtika changin nge hmalak na lo to ti an shat lo thu KVK Kolasib how to te chuan soyen District Collector hnenah po complaint an siam to thu CHANCHIN te an lo shilani CHANCHIN ten KVK Kolasib chung hi an en kwal ngala ram che tum ani lan na turin pekpo thanem tak khen ani in chung ko somnga vel po an tlin rin ani KVK te poin an chat pui lo le an rem ti na omlawa an ram mun zau tak sa thlak tum na chu Kolasib District MJA te po in tha an tilawa hemi chungchang hi July ni som pakhat sani somni pathum kan District Collector Pvt.Ltd sang chu office-ah muin thelom dan soipui ngala borsa po hian mimal le polin sarkar ram ne sakngot thei ani lo thu lo shilin sarkar department ram reng hum hal turin Government Protection Act a omti soya ṭhenkhatin KVK Kolasib ram ne saktuma pek an lo khen chu en fia turin amona SDC akaltir to ni in a soibok amero chu atuk lo July ni som pania KVK ram hi khati hun liabilial to MLA le minister ne bok pukelarin la chuan tlo in KVK rama malak na chu anti tir ani thu asoya Kolasib in mun nei lo an tam na tuka mi pui lam kan tran angai to mi pui sarkar democracy ram kan ni a pongpo uivak chi ani lo ti in KVK ten an malak na chu an party ta na ti tur an ni lo thu te mi pui in mun nei lo ta na petur an ni thu te asoya in than po an policy mi puya manifesto tarlan ni in asoi hem halak na kal zela hian Revenue Department po in GAD ram nei lo tan pek phalna an dila GAD hian phalna le pethei lawani tun sarkar in thlak nu loka District Collector Pvt.Ltd sang po in December ni somni bret sang ni somni pathum khan stay order hi achwa athu chwa ka chuan KVK Kolasib chhungah in mun pek chungchang a hian Under Secretary General Administration Department hnenah Revenue Department in ngei to atura GAD a lekha an thon chu thunai tu telama tanga phalna hmu alani lo baka Senior Scientist and Head KVK Kolasib ne changin complaint adong ni in atar lang bukani Vawiin chundar sompani khan Kolasib District Information and Public Relation Officer Lalhruaitluanga Vawiin DIPRO Office staff le Kolasib District MJA member te chuan Kumthar in thar na hun mangin chhun thingpui an in ho
Pushwai tia DIPRO chuan inkhom kai shwain pu Albert Lanundanga khobung DIPRO staff chuan pathian hnenah in hlan na hun serah manga hemin nu hian kumkalta thirlet na le kumthar tho ho zel dan tur an soi hawani DIPRO chuan thu soin kumsang ni somni pathuma kan man ralta ka September thla na azom chau chungin MJA te thlop na le thopuina Vawiin na thatak athok thei ti soin MJA te chunga lom thu asoya kan tho ho na chungchanga ti futok lo kan nei me theya chuteanga omani chuan ngei dam ka dil ani ati kumthara po ama ai thajok le lungral zo ka tho ho thei abe sei thu soi bokani pushai te chuan DIPRO le staff te chuan an na thona a fuina le troi omna an ma mo hle ti soya MJA te chu in thlashung ho lawa DIPRO le staff te atulna pianga fuile fin chwa she lo turin soma keni point MJA te fui in ngei na apo kan fui she don lo cheu ani ati bok Kolasib DIPRO Lalhruaitluanga chuan Kumthar CHANCHIN THAR te masona tur in sangmar turin acha CHANCHIN bu chwa regular thua Kolasib MJA te fakomati thu soin regular me baga thu chwa chungchanga po Kolasib MJA te chu an fakoma chuti rol chuan bias lawa thu chwa tura be se an ni thu asoibok DIPRO chuan MJA ten sarkar an thopui thachin cho lomamati thu soya kumthara po sarkar department sang te ne na tho ho na thajok nei tum turin afuya mipui ta na masona turlam hoi thuziak war tura adu thu soibok kumalo thar angin keimani thewa chawna thar in siamila chumi machon tur chuan keimani po in sangmarang u ati ni pu H.VANLALNGHAKA president Kolasib District MJA po in thu soin DIPRO in Kumthar in hlan tharna le income ho na huna buat sai chu lomamati thu soya fuina thu thatak tak asoite chu MJA member ten mason nan an man nge be sei thu soye Kolasib MJA te chuan hunkal to a anlo ti thin angin DIPRO le staff baka sarkar department dang te po an thopui zelang ti soin mason zel tura in buat sai apoi mo thu an soibok he huna hian DIPRO chuan Kolasib MJA member accredited journalist te chu Mizoram calendar le Mizoram diary a hlan bokani Serlui bial to MLA pularin sang aralte in a bial chung a fangkwal mek Serlui bial to MLA pularin sang aralte chuan a bial mi puite hnenah Kumthar chibei buk na le lom thu soina hun nein bial chung fangkwal na hun anei meka bial fanna a hian sarkar masa malakna notlim ena veti Rural Animal Husbandry Center building saktharte Nabar hnenah Government Primary School 1 Saipum building sakthar kalai mek te atloa pularin sang aralte chuan kutthlak ta na rautling ni tura masona na thote chu thataka thok tura thok tu te chain kumsang ni somni pali academic session na changa chan tur bial to MLA pularin sang aralte malak na a Samagra hnhuah Saipum Higher Secondary School Art Stream School Mun Maturte Atlobok Serlui bial to MLA hian RD Department hnhuah changa sarkar kalta malakna Vawiin te futsal ground volleyball court le basketball court se mek te amuna atlo ngal bokani Serlui bial to MLA chan sarkar lo om to ten kan khotlang le ramin ma ason theina atan theitop an lo chwa thin tu soin tuna ZPM sarkar thar point kan ram le nam ma son na atan na thataka an tho theinan Trung trai pui turin bial mi puite acha ane pularin sang aralte chuan opposition an ni awangin sarkar tu soichat ngor an tum lo thule sarkar thatak an ni theina atan theitop an chwa pui tur thu asoya kanram le nam masona turata na kan thona konga chuan athlop tur thule kanram kan nam le kan sa khwata na him lo tura chuan theitop an dau dal tur thu asoi bokani pularin sang aralte chuan Vawiin te chevel ramria borok thar aum le chan thu soin sarkar in ngei ven fata ma an lang fat atul thu asoi Vawiin te mi pui le sarkar masa in hoi senta ka theitop chu aram ri hum halna tura ma lo lang na te chu ZPM sarkar id an chhun zom nge be sei thu soin tu na kan lua chin hi in chi khat po kan tol hun arem kan tol nun arem lo thu soin ram ri hum hal tura hoi senta ka sarkarin ma alak zel theinan amale Vawiin te mi pui in sarkar an thlop tlat tur thu soi bokani Chief Minister Vawiin Chief Minister Conference Hall leng pui airport and call to dang hnenah hlan chungchang soin sarkar mi pui mote an thukhoma Mizoram tana thaber tura zonga and call to tur he thlan ani theinan lo bo zui turin working group din ni se anti
meeting a hian India ram mundanga airport enge mozat Airport Authority of India kota ommek te an enkol zui dan tele private company ten an kota oman enkol dan CHANCHIN THAR pui tar lan ni a chung te ngei to chung chuan Airport Authority of India hnenah nge private company te hnenah hlan thazok dona Mizoram tan hlok ber tur enge ni angti kil sang sanga khai kin a chip chiar lo nei tu tur working committee din ni se anin arang lama lo zuin report kim chang an ne huna thutkhom le ni se an ti a lengpui airport ram ven him dan tur te airport na tok tu poimo tuna dabil ngal ngai ni lang te po he meeting a hian soiri kani a meeting a hian puti bcl ven chunga advisor to Chief Minister Finance Puhauku Mahauzel IAS Vice Chairman Resource Mobilization Committee Dr. Renu Sharma IAS Chief Secretary le official poimote antelani Art and Culture Minister Pusila Soivunga chuan Vawiin khan apisa Central Young Mizo Association Office Bearer telenga somin chapchar kudlom dan tur le poimo dangte soipui Art and Culture Minister Pusila Soivunga chuan chapchar kut man dan tur chungchang department how to tenen soiho na masa nei ani to thu soin hlotling taka kudlom ani theina na sarkar kut ke poimo takwai me how to tenena in ron khom na nei chu lo mamati thu soya kalkom te chu tu na ma son le hlok zo ka kut kudlom ani theina tura ngei to na seng turina cha nam in pum khanna le nam zia rang te choi san ani theina malak la na poimo thu soibo he huna hian chapchar kut man to thin dan te aya thazok le mason ngai na te nam zia rang le nun phung te zawzo ka phaucho ani theina malak trul te sum le pai nei angte omje nei le in ren chem taka man atrul tho te mi puiten hlok le tangkai zo ka kut an lom theinan poimo le trul dang te zaw taka soi hawani a chapchar kut organizing committee chungchang te ba ka chapchar kut chu nam in pum khatna le in unaw na thazok siamna na manro tangkai dan tur te soi hawani rodna le poimoti te chu chief minister kai shwai chapchar kut organizing committee thutkhom nei huna pumpui tur chhopcho ni se ti ani a remchang masabira thingpui in hauna le income hauna hun huap zaw zo ka nei ni se anti bokani Pusila Soivunga hi Art and Culture Department Attracting Secretary Pulalthan Sangale Joint Secretary Puzaunun Thariten and Troy Oma Central Vawiin President Pulan Matsuana Aubidang Vice President Professor Lalhruaitluanga General Secretary Professor Melsomliana Assistant General Secretary Pvt.Ltd Oma Treasurer Puraune Thangle Financial Secretary MS Ralte Antelane Mizoram Provisional Ad Hoc School Association tried to dissuade Chief Minister Pulal do Matsu apisa Vawiin and her son nato shang and ten. Chief Minister hian sarkar chuan athei angin school ti mason atum don ti alo shila hedi lai hian mani loka sarkar masa in school ṭhenkhat din mun ati danglam ti chu sarkar tharin alangai to man ri lo atia sum din mun athat lawa wangin kumkhat chung in puwa chanan an man atrul thu an soi to thin ti soin sarkar thara budget an la phar lawa wangin malak na tam tak ala om thei lo atia an sarkar huna man tur kumni le chan ve chungzet education policy tur chu an lo duang lok to a amange po in Delhi Sarkarin school akalpui dante ang event to ti soin policy le to na om dante school dangdin monte po huamin uluk taka an enatrol thu soya cabinet ma a phor po angai don ti soin tundin huna chon thel tam tak ti alhar sat thu soye Chief Minister chuan an thuthen te chu Education Minister lo soipui tur thu soin abiala provisional ad hoc school a hlanthar school a omve thau thu soin an din mun le an har sat na tam tak a shat pui ti asoi ni kumkum toblama sarkar in school ṭhenkhat din mun ati danglam zinga khan tunma alam sam school ni thin kha provisional ad hoc din huna da an ni a an pola hian higher secondary school somthum pali high school som pakhat le middle school pasari an ommek ni in an soi khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni e